Današnji vlog radimo iz Ubuda. Ovo je ovako dosta sveto mjesto ovdje u hinduističkom svetu ovdje na Baliju. Poznat je po pirinčanim poljima, znači kucajte Ubud Rice Fields na Googlu, ali to ćemo obići kasnije. I poznat, znači nalazi se u sred džungle. Dosta je velika nadmorska visina pa je dosta hladnije, svežije. I jako zanimljivo je da ovdje imaju monkey forest, znači šumu sa majmunima, gdje su majmuni treniraju da kradu od ljudi, znači kradu kamere, naočare, telefone i slično. Tako da snimit ćemo i to kasnije. Inače četvor nas bleji sada. Jana, Floris, on je iz Holandije, i Hiro, znači from zero to hero, Srbija do Tokija, Japanac, znači car ikada. Najbitnija stvar ovdje kod Ubuda je što skoro svaka druga kuća ima ovaj infinity pool, beskonačni bazen. Sad ćemo imamo da se vraća. It's breakfast time! Breakfast time. Breakfast time! Breakfast time! Breakfast coming. You're in the vlog. Where's the breakfast? And you're in the vlog. And you're in the vlog. Hiro! Srbija to Tokio. Yeah, Tokyo. Hello MTV. This is the Funky Monkey crew. And this is our Ubud crib. What up? What up? So Hiro takes the Japanese style beds in here. He's a huge fan of it. We like the outside bathroom more with the shower. Where do we go today? Sleep here. No. Where do we go today? Kintamani. Yeah, I know. Kintamani. Kintamani su znači na japanskom po 15. put, to je neki vulkan ovdje. 3 km nadmorske visine. Idemo tamo, rentat ćemo kroseve ako nađemo, ako ne onda neki kant od skutera. A ne vraća izgurati. Da ćemo to izgurati do gore, tako nam treba neki veći definitivno. Oh, you can't hear me cry, sing my dreams all die. From where you're standing on your own, it's so quiet here, and I feel so cold. This house no longer Ništa, u celom ovom Ubudu ne može se nađe nijedan motor preko 150 kubika, tako sam uzeo Varia, najobičnijeg, 125-icu. I could probably be like you, but I've always been different. Only writing music so with you out only when you're lifted up. I know I'm gifted, but it wasn't given. That was in my room way before they ever gave attention. Now it's happening, so everybody's showing love. Remember shows when nobody ever showed me love. Did a hell lot. You so only open up. Idemo sladoled! Ice cream, you scream, ice cream! Anna? Dreams coming true like. you can't hear me cry, sing my dreams all die. From where you're standing on your own. To je bio pomak, pitamo Goju. Quiet here, and I feel so cold. This house no longer feels like home. You can't hear me cry, sing my dreams all die. From where you're standing on your own, it's so quiet here, and I feel so cold. This house no longer feels like
They thought I'd never make it, but here I am on top of the world. They thought I'd never make it, but here I am on top of the world. Idemo vlog! Zato mi Srbiju obožavamo i moramo uvijek da posjetimo. Pa splav, normalno. Beban, staj kazan! Hello? Imagine going into a club like this. Ma da, to je to. S obzirom da je motor japanski, normalno je da se pali na glas i to ovako. Ninja! A ovako se gasi. Njak!